I čitava Crna Gora. A kada je riječ o fondaciji Budi Humani, tu ima mnogo da se kaže, a to će nam i reći naša Sanja Marković, koja je ranije danas posjetila njihove kancelarije u Podgorici. Pokazali smo da smo solidarni i humani u veoma teškim vremenima, a jedan od posljednjih podataka u prilog tome i govori da sam za 3 djece iz Crne Gore prikupila ta, da kažemo, novčana sredstva, tačnije za njihovo liječenje u roku od 1 dana. Najbolje o tome će nam reći Dajana Ljiljanić iz fondacije Budi Human. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Što se tiče solidarnosti i humanosti, zaista to pokazujemo svaki put kada je potrebno pomoć nekom mališanu, nekom korisniku fondacije i kako ste kazali, na samom početku godine smo zaista pokazali i postigli ogroman podvig budući da je za 3 djece za manje od 24 sata prikupljena potrebna sredstva za liječenje u inostranstvu. Ali ja moram da istaknem da je fondacija od osnivanja do danas pomogla 55 mališana i za njihovo liječenje prikupila preko 1.600.000 eura i to pokazuje da je naše društvo zaista humano i da smo najbolji onda kada je to najpotrebnije. Najnoviji podatak da su se i danas uplatila sredstva za liječenje djevojčice Eme, koja je trenutno u kliničkom centru Crne Gore, jel tako, koja također, nažalost, boluje od veoma teške bolesti. Tako je, djevojčica Ema, 4-godišnja Ema, boluje od leukemije i njeni roditelji su nam se obratili sa zahtjevom za pomoć i mi smo u najkraćem mogućem roku po prijemu dokumentacije uplatili pomoć u iznosu od 3.000 eura. Nikada, čini mi se, više nije bilo, da kažemo, tih teških oboljenja, naročito djece. Nikada više nismo bili, da kažemo, humani, solidarni, udruženi, zaista za svaku pohvalu. Mi uvijek pokazujemo ono najbolje kada je najteže i to naše iskustvo zaista i pokazuje. Zbog toga fondacija ima želju, ambiciju i tendenciju da proširi svoje djelovanje i dakle mi planiramo proširivanje djelovanja i na odrasla lica, dakle pomagat ćemo i odraslim osobama koji boluju od teških bolesti i sigurni smo da ćemo i za taj cilj naići na podršku u našem društvu koji nam je oslonac kako mi njima, tako i oni nama sve ove godine. Tako da, osim toga, zaista nam je potrebna podrška i sistema i društveno odgovornih kompanija kako bismo postigli zadati cilj. Naše malo nekome zaista mnogo znači ili nekome je zapravo sve? Upravo tako. Eto, mi smo jedina organizacija koja je obezbijedila doniranje putem SMS linija, tako da mogu da istaknem da je to možda jedan od najboljih načina koji pokazalo se najefikasnijim za doniranje. Dakle, SMS donacije su zaista nešto što u mnogome povećava efikasnost prikupljanja donacija. Međutim, fondacija je obezbijedila skoro i doniranje platnim karticama, tako da posjetom sajta budihuman.me koji je apsolutno transparentan, možete donirati i platnim karticama, kao i naravno uplatom na žiro i devizni račun. Tako da radimo sve što možemo da u potpunosti pojednostavimo proces doniranja, a naravno sve u cilju da pomognemo onima kojima je to apsolutno najpotrebnije. Hvala na razgovoru i neizmjerno vremenu. Ja zaista vjerujem da ćete uspjeti u svim namjerama i željama, planovima zacrtanima. Ja ću samo našim gledalcima reći da zdrav čovjek zapravo može sve. Toliko za ovo.